I posljedno ljudi Almir ovdje i ljudi dobro došli u novi klip na mom kanalu. Danas igramo Skywars, ali na Tag Networku. Da, možda je čak poznat server, uglavnom ako nije. Ok, dobro sam. Ok. Idem, izgleda gore čas. Ne, ja vidio bih ga 100%. Aha, tamo je centar. Mislio da je. Ne, please! Malo prije sam pokušao. Pa ovdje ima neko ili šta. Ovo ćemo staviti na jedincu, na dvojku, na trojku, na četvorku, na pet. Ovdje neko. Čega ubijem? Jebem neki mater, ti jebem. Ne, ubit će me! Voda! Okej. Što je ubaca nekom? Okej. Nisam uspio. Okej, evo nas u drugoj partiji. Dobra, krećemo za 10 sekundi. Okej. Znam da ću ovu pobjediti, pošto prošlo nisam. Dap, bravo. Uglavnom, Tag Network. Nekima čak i poznat. Možda čak i ono. Da, ja znam, uglavnom. Ostavit ću onaj pi dole ako ne znate. Za sebe, ako hoćete da igrate. Bravo, svaka čast. A da, nemam ni weapon. Oh, shit, no. Ovo. Staviti na 1, ona 2 i ona 3. Mislim da je vrijeme da odemo da iznamo pasti. A da, je ovdje neko. Pošću 2-3 jabuke. I onda ću otići. Moj, slow. Tis moj. Please. Ubiga. Koliko zlatnih jabuka. Koliko. Oh my god. Nisam nikad znao da sam ovoliko dobar u PvP-u ovaj. Okej, ova je moja 100%. Ova je moja 200%, ako sam ih ubio sa... Ok, da, ne možemo treba blokove. Ako sam ih ubio sa običnom sekirom. Znači, kamena sekira. Imam stek zlatnih jabuka. Bravo, steks. Imam stek zlatnih jabuka, ali ga briga, jer ja sam pro. I meni zlatne jabuke ne trebaju. Jer ja sam pro, kažem. Fino sam rekao, balan, ja sam... What the fuck, što? Nako me... A ovaj vamo... Tupan mali. Uzmem ovako i gađam ga sve. Gdje on? Da li me nije skontu? A neće zlatne jabuke pomoć barati, ili... Nemaš ti mene ubiti, pa ja sam pro, znaš.
Please, Jet. Ubij ga, molim te. Fuck no. Izgubio sam. Idemo još jedan partiju i... Jebi ga. Okej, ja ipak nećemo igrati još jednu partiju zato što... Nešto se dešava i toliko baguje da ne mogu čak ni učiniti. Mislim, mogu učiniti, ali... Jednostavno, stvari me... odmah padne. Uglavnom, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom narednoj epizodi u kojoj će 100% biti GTA 5. Naravno, s facecamom. Tako da, očekujte facecam ili možda nemojte. Nemam pojma. Uglavnom, ne znam da li će biti facecam, odlučit ću. Ostavite se, napišite mi u komentare da li želite facecam ili ne. A uglavnom, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, tako da... Da, pause, bravo.